Kapitan Enteng. Dito ka diti paradan, tiyak pakabildadan. Ay, Wine, di tawi. Apay? Boss, kunamot ah. Ha? Apay ko mga awagan kay Tibaos. Saan ka matabaos? Itulod na ija kabildadan. Aglugan ka na. Pangituludakan ka. Ija balay ni uncle ko. Sino ti Uncle Mau? Ni Salvador Caburlisan. Ama mo. Ay, amam mo ka. Darasam, itulod na ko ni ija balay da. Mabidlan, isarteng mo. Para! Ha? Salugan pa ila dito yung ayanta. Apay aya. Para kunak na eh. Isarteng mo na! Narigat nga isardeng di tao eh. Isarteng mo kunak! Apay aya ngamin nga parpara ka. Adala ang basag. Aw, dayta. Nagsardeng tan. Amom tiyak basa. Wana, naglaka. Basam dita nakasurat dita karatula. Basa mo na. Apay nga ipabasam kanyak. Basam ka di wanusan. Apay alay-layatan na ngay. No jak laigam day ti manipila ti tricycle kao. Inunaan kan nga ini-straight. Basa amon kunak. Sige, denggam ta basaik. Kunana dita, welcome to Barangay Kabildatan. Anya pay? Barangay dagiti guapaw ken napipintas. Ado ka di tinapintas ditoy? At dapat tuloy na. Denggam. O sige, ituloy mo abasain. Kastoy tituloy na. No adda pangit, dayo laeng dayjay. Aniya? Ne, apay ngayon sardeng mo ti tricycle mo? Nakadanon tan dito'y balay da tataba daw. Ayan ti balay da? Day tama now. Asidag iti basketball count. Dayta basit apan aw ti atap na? Day tamarmar ba ti kusina na. Ne, apay nga kasta ti balay da? No may dagbakasyon ni Jay lugar mi, ibagbaga na dakkel ti balay da. Kasla ka no mansyon? Ulbud ni Uncle mo abadong. Naglastog kan? Nalaslastog ka. Kaya't mo tagdinanog ta? Ne? Naglastog kan. Dayo ka lang di tao eh. Hoy, di mo ibagbaga ti kasta. Saan nakapangit? Umay ka man tagdinanog ta? Nay, talaga hamamunan na ka. Kanakan! Oh! Uncle ko abadong! Adaak! Tao may kapasyarain! Naglastog di bisita ni Tata Bataw. Adda bisita na? Wangin, kanakan na kanaw. Nagpaitulod kanya kitay. Dandanik katusan. Paspasin siya amlatan. Narigat adda kalaban na. Naglastog mat nga main. Maditaglas-tulastog. Tinawaran na pa iti pasahin na Kunamlan asinaw. Uncle, anya tinagan jay driver ti tricycle nang itulod kanya? Ani kwarog dayjay, kanakan. Iso ti chip tanod me, kan kanakan ti kapitan me. Isumot laga man naglastog. Linastugan na kaaya. Wanang Kyle, kunamlan na sinong agsasao? Ha? Nalaslastud ang angam isaw. Aya, Wen, dito'y barangay may. Siyak ti katuridan. awan kabuteng mo, Uncle? Apay kumangad na kabuteng ko. Nagturod ka ng Kyle. Ha? Kat nagtakrut ka mat ijay lugar tayo. Ha? Ay kwa? Sa anak at akrot, naturida. Day tatitandaanan. Uncle, ijay lugar tayo. Ultimo an niniwan mo kat kabuteng mo. Ha? Ay. Di mo ibagbaga day tayo ti sa bali Kaya di mo ibagbaga kinante matuyang Ha? Saan pa nga mo ni ante? Ha? Apay kumaamuan na ngay. Ti amo na antem, naturida. Day tatitandaanan.
Badong! Badong! Tak ditawi! Umay ka man ditaw! Wen! Umaya kaon! Agawaam! Hindi nagmatbugka-bugkawan no adda di ka anak ha. Kasanaw, namin anukan nga inayaban, di ka mo't umay. Jak nga rod nangag. Ala, agluto kan. Anya? Agriri ka? Paglutuan nak nga adda dito di ka anak ha. Tapay, dakals. Ibaganan to kiding under di sayak. Oho, adulamain. Numalpas ka nga glutaw. Aglinis ka dito'y balay. Aglampaso ka. Na, Kaya't ko ana silang daytoy datang. Uncle, kunak man no mapantagin om. madamdaman taon. Aglut-luto tamat dito eh. Dito ka dito imbaga ni antituyang itay nga aramidam. Ha? Ay, saan ah? Iso kumate agluto ta iso ti babae. Siyak nga rodan. Tani antem, di na mo tagluto. Sige. Gaminton malpas ta. Aginom ta na. Wen, danag mun aya. Kunak manurumwarta nanggal. Ha? Ay, kwa? Aglampaso tapay. Aglampaso ta? Ha? Wen, narugit nga minti balay may. Isoan, nas kanyag dalus ta. Ni anti nga eh. Ha? Ay, ibayam, nagtugtugaw lang. Itay pa lang agtugtugaw. Naglampaso ta kiding. Duwata nga aglampaso? Wen atap no, mabit amalpas. Mabalinti agis tambay dito'y tersina maray. Nay, apay, awan arami medyo balayaw, maray. Adwa, ngum adamot ni badung kong agtrabaho. Saan nga reklamaw? Adda di ka anakan na amang tulong kun kwa na. Imay pimasyar jay kaanakan na aya. Wun, isuda ti agluto. Aglinis, kun aminin. Ay, Kurt. Adda nga rod si Mangpet akatulong mo ah. Iso nga rod nga agis tambayak nga agmalmalam dito'y istor mo maray. Na, nagmayat meten abiyag dayta. Ay, bawal ti agibalang iti basura di tayo igiti irigasyon. Nagkunagan ka bawal. Ordinansa dayta ti barangay. Adulamin. Ibalang kaukit di ditaw eh. Bawal ko nakmay. Hoy! Aglisi ka man dita pag naak, tagawid akon. Makadanon dayto kini Uncle Kao. Sige! Ibagam lang! Saan ko akabutang ni uncle mo? Itata nakadalustan dito ibalay. Mabalintan ti Romual. Yes! Dayta kat ti kayat ko uncle. Anyaya ti kayat mo nga ramiden ta. Aginom ta nga road. Ay katuan na, day talagayam. Adamat ni antituyang dita tersina, uncle. Ha? Ay, wine. Di ta kumakit ti papananta. Kat mapantalata ah. Makita na ta. Magnatalayan ni Jilikudan. Kumaykan. Ni, apaya dito likudan ti pagnanta. Libasan ta nga rod ni Antem. Ni, masabat ta dayta chiptano diyo ah. Ni kwaraw. Kalaban ko dayta, uncle. Ay, nasingpo day ta. Lah, kartingan taki day. Nakita na tan. Man ano kumangay. Ni, kusilapan na ko. Awan mo't basol mo kinkwana. Adda, Anya kuma. natiliwan nak anagibal lang iti basura ije irigasyon. Ha? Imbalang mo iti irigasyon ti basura nga imbagakan ka nga ibalang mo. Una, apay, dakas? Ay, dakis no dito barangay may. Apay nga iti barangay may kat saan mo ta dakas? Ha? Ay, nawanain. Agmultakan. Agdinanog kamilangan iti chiptano diyo. Ay, sika tayo dito barangay may. Oy, di nakman layat-layatan. Saan nagaputakaanakan na kati kapitan, kat ikasta-kastanak. Naglastog kan. Agdinanog taman langan. Anay ko! Apay dinanog na kay! Danugan ka mat, Sana nasakit. Daytoy pay, Sana lata nasakit. Ni, apay ngay,
Nagkapsot mo't gayam ti danog mau. Pigsamot ah. Daytoy nga rod. Ya! Nakapsot lang ta ti danog mau. Uncle! Uncle Badang! Kanakan! Ha? Saan ba't nga ikang kano daytoy chip tanod yung tidanog ko? Ha? Nagkunang amin niyag dinanog kayaw. Day tatao. Ha? Ay, di kagpabasol ah. Si kamot ti mo na ati manog. Ang dalang umay ko ibaga. Apay nga min na tinanog na kadagos. Hala, agtungtong kayo man. Ang dinanog kami latan, tataba daw. Ha? Ay, agtungtong kayaw. No siya ti makaungit siya kaon, timang danog kada kayaw. Ala, agtungtong ta kano, Chip. Mare, nakitam ni Kabadong. Apay aya, Sapsapulan ni Mari Tuyang. Kagapgapo na itay ditoy. nakitakmet akadwa na jay kaanakan na. Jak amo no nagturungan da. Ang mga noin sungsong manan ni Kabadong jay kaanakan na iti kalukwan. Ay, kat no naglastog ka no jay kaanakan na. Talaga, may Ay, nala. Lakwan na kun iti kapikan gatas. Tama pa na kon, maray. Sige, mabitlaan, tayalaan ka. Kabadaong, apay dito dua soft drink a ginatang mo. Pag merienda manda ko araw, kanjay ka anak ha. Nagkalaban da kanumay. Isungarod, apag tungtungag ida. Tapno saan da nga gap apa. Kahit umanay nga rod dito dua soft drink, Kanya pa nga ron, ti kurang na. tinapay da ngay. Ay, unan niya. Ay, Kanayo na mo ni ti Crispap. Ha? Nagadumatan. Una, tapno da pagsangwan da no agsarita da. Sa bagay may mayat. Tapno makapagsarita da na imbag. Warog, nalpas kayo na nagsarita iti kaanakan ni Pari Badong. Unantay. Kat, anya ngay. Mayatin antay. Saan kami ngagkalaban? Ay, nasaya at ano kasta. Ibagak to ni uncle mo nagdamag. Unantay. Awanan ti kalaban kao. Aggayam kami ni ti kaanakan ni tataba daw. Anya ngay. Itulog ka ni Jay Ilay. Wen, best friend. Kano kan tumanin ngagsubli dito barangay mi ngay. Kunak man no si kantumat ti mapanagpasyari jay lugar me. Ayunan niya. Umay kanto, tadayaram ko ken kaabalasang. Say, umayak, bispray. Ala, Kwarog, makigayam ka. Tanasay-saya at matlaang tay makigayam. Ngam tay adda kabusor niya. Ala, sigay. Dito ang tinagibusan ti Sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.